Kasunong nong jeri seolang hari boy distrik. Kelas aki ya ke jingyo jangka ban peli pajba no yau surok senong, yau boleh senahi dak senong, ha ke jinglut ke ba silak nyo hajar tengka. Ha ke dong lum dingling, ya ke bala pelut dak fon senong, bat ya ke bala peli pajba dau ba kentiu borlang warjeri. Beri wei na kirang ba, ubadan jaka puta hapo pol usam jangka senong, bat ubal no senyang shibun ya ke senong. Uba warjeri hab ajengkran ulai ro shibun ya ke jingla jangka senong, ban sena yau tiu surok klem kono ke jingirap ke banabar. Ula kit bok kit riang ya kinong kit kam senong, bat ke senong hi barok kawai bakan nang kiu syakmat seperang. Hagini kesngi la yo ban pun kuburom ya ki laingut ki kun samla jong senong, ki bala mi kmat na kan nong jeri Presbyterian Secondary School, ke bala penla ya kini ke school ban yo ya kanam ladu, ha ka 63rd Subroto Cup 8000 Arpsau, ha ka under 15 kategori ha Bangalore. Kita gide uban Tailang Mali, u Frankie Kharkrang, bat u Samuel Mali. La yo ban pun kuburom ya ka riban suk lensing, kabla yo ha ka first division ha ka BA final, bat ya ka riba dalin kersian, kabla yo ha ka first division ha ka matric da uba warjeri. Kene ke jimpun ku borom ya ki khon jong ka senong kala nang syongkun susu da ka jingi don lang jong MLA ka tha nyuba Charles Marngar uba deiru tra senong ha ka bola ai ka sneng ka kentu ka kerku kerdo ye ki khon samla khamtam bakin long barbor ki betipsngi ki badan akor bat ki badon ru ya ka thong ban kiu seprang. Uba Charles Marngar ula keban shibun ya kene ke jing pensilor na kaliang jong dor bar senong kenang bagi kun samla ki nyo man sim ban nang kiu seprang ha kino kiliang. Haswa jong kene kala don ke jing tre ban pen khut senong ya ke senong hi barok kawai bala penlong da dor bar senong. Barok ki riu rang ba jong ke senong kilai don rengkat ha ke program pen ku burom haying dor bar ki bala peniat dau rang ba senong uba tenrai krau mali. Nang tau ba bi jarani mbri secretary senong uba W mali ubri treasurer lembat kiwe ki riu rang ba. Kaba kanong rim ka bangi ikli ya kane ka surak ya se ko ay dadu kisnem tar wi ko pusnem ki i bakine ki breu ki ba kilongi ki basa sha kine ki lan ki shibon ki mat ya ki jing ha ka bawa ha ka polio wat badai ka kejar ro ki nang ka jing betut kalenti kasinkin ha ba wan u laba ma ha polio kam tam ne ha ka pal ha ka stom ha ka yap ka in drusnong ro ginjar bandai banwan sha kine ki surak na kayang kasnong betul basnong hi lu kawe ngeli pembej balak kuno ya kene ka surok ni hap ban tolong kapala ni hap ini ban no siang leng baki jingirat na kayang kasnong ban putri ya kene ka surok masa sem jinjar sepalan wala kataro wat na kayang kasnong ro dan sa iwe pat iba long i biasa kene kaski tong san jungi iba lairap kerpang da bentang ban sna ya kene ka surok tang na kene ka surok ro ilaai dalam kajong kekti marway shipo haja tengka lain no syakiwe iba ila aji apa yang kata kubit ondang ilawai nangne ila dekhap ribon ya kena surang insalej apa ing darbar ban long ya ban pelong ya ka meeting ka balengkot bat ya kata nginsa ya thu ya detail ka ke ba kadau bangi khat ya ba hep ha ka sgi ban long kum kongsan kum nong pli ya kena surang nak leng junga tong tai ngada bun tin su te terus ketika kemudian ada don kiba sa sini saya ka nekal lain mo ban ai sekitar tin kan to ni pang siap na kalang jungi kiba sa sini saya dong lum dingling sa bare ni om ki kan pau siya ya kata di songo tapi rong basnong sekitar senang baru juk por ka dor basnong hi blok we kumba play slow nama hawi dei baka jing na ka por cha ka por hawe di bakane kalti senong kejungi kumbawat pi kumginong senong pi saki ya kata hapor ba ngila panong kapang stom lane kaya pe imru jadi lang ba kakti kamon kakti kadang kejong pi kumginong senong hadin kejungut jungna kejungut jingnam jungi kumginong senong pi asngau sisa ya kata kejungut jingnam jungi bat ngila panong mentak sini lang ba kejung stom kejong pi ngila kata kejungut jingnam jungi lane ngila panong kata kejung ya bangi kenduk nak kapor kalong kam pada kujuk porung ai kuble kerpang am tai ba hep ha bai di makane ka kam ha bai di makane ka pam dan ne ka putpat ka ba mai ru ila no senyang ya kata ke jingkang sia jong jingan kedon kam hadu kata ke jingnang jingsta ke kedon kam hadu kata nama kata kwa menongi pi ba i dendeng natip lapas laju mata pilih master degree pila yo ya ka kelas ke jongki ya deho de ke ek wal pa no fi kenapa
bangin poi seklia jong kanam idon kamban fresh idon kamban fresh to way usamla na thanriwa man ka step one school sora ukiu ringkat kijingkit kwai tempo adu bala sokliang kani kamet kri jong ukuli na kemi jong long nei la no ngana ikini kijingye kemi ga om yu kun in light ikini kijingye hadu bapin da boy hak clear jingpule ki jong pi ada ki jingpule but pin da boy hak clear jong kana kapura takek tin paren na la mo in light ikini till you reach the top. They hadu bapin da boy hak clear bapin salai ikini they jingpule jong pi dan ngatik ba pin late master degree mata pin hab ban fresh kam dan they tang gawai ba kuat bahasa Cisin kadar bahasa nang kat perkuburan pi first division have a master degree and a postgraduate. I wish you all the best. Work hard. May God continue to bless you. And we do hope that one day again the Dawashnam of Nong Jerusalem we will again celebrate and again will give you appreciation by the Dawashnam. Dengan ai kubleiru ya ibadalin lapas ya SSLC exam examination memetapin sedang dalam kelas Hato pila smobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang smodon kamban tip kambal shushu ya ka core computer wanha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo marpresya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai bantip ia ke komputer bantip company asyusyu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreo nyo lani pra iwe line ar not saw pra san saw wan mapi hikai mangi banang banstat mapi bansengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru iwe ar nyo lai